for your man Conley talk, doing a cover based on by Wesley. Run with it. Forever missing you. Mufuno wanga zubalanga ndolitopora bukati ya mangwe. Mufuno wanga ingalambiru yanga shambola shambola ndombula ndokuma. Mufuno wanga yene Peroni ndayodzula naye lini na lini ndidofuna ene kusvika vopero domukuvatedza zvandani zvanga atinganeti uva na ene usvikera richipambanya ngalo nitakupenda nitakupigania sitakuacha mpaka mwisho nitakukosa milele kila wakati haupo. I guess so, bari Ndebutala FM for you, for all, mastermind, master of radio. Ndodzo namrakudza ipindu bozo nosika zvazo ndisha basa mticheresi ndobatangana ulimbo rwamanaka runoko baka muswana Ras Kangli odda khabona chiri mufunwa liko dibadingalena labori liko dipisa ngamanda sesa none riasfuna riaskoda muziko wa radio what day achichabani ndi muziko na wori ndo budingamanda ndi ambori ndi musiri chikwamba nga zwa venda ndi musiri chikwamba nga zwa venda ndikwamba nga zwine zwa boro switi yanga nenge fasi matangari khala chombo ainge miramboni ndingana nge miramboni ndikwambori na musindi state ndiyere sindi dibala nendo bori ndibala ufumi futa kana ndiri furaru ndibala ufuraru ngodzi kudiba ngodzi wa furu girimbiri fumire ndingwa ndikudambori ndi June za 2020 kana ndiri ndi state za June 2020 olosera kana ndiri ajona duba mtiyere ndikwambori machero yi ndibara chimojena kamwe dzinodo bori ndingwedzi wa fulwana ndingwedzi wa fulwana ndikutenda no prepare zo ribone abako dipinda ngamanda nefone bone baba hone mtiyere sina ndabori bagaye bana yiwa gaye bakweta mini alanda mele lori bone boti sambake mshimendo bori ndiya matakini ngamanda muthu ndibone wambisire ndikwambori muthu ndibone ifi radio ngebone batiyadera ifi radio ngebone bari pandebe zasaralo yi hunori kana ndiri auna zwine zvangavori zvingaita ngodoralo fedzi yambisire sibazo zomela zori musi risko ditothoma mafungo aujena kamwedzi wa fulu rori kusuka khadwa lane lavori ndi dwa lavaswa radoita khwerero hey vhathu vothe vene vavori vangasvitakalelo ri vade vathume vato nyeto na vori kava zviita ngamandesa sori vasende miredzo unga vakasietara la Facebook unga vakamsika ka Twitter unga ka Instagram hothe ndi Mutala FM vazviita ngoralo ri kunodavidzana vahoni vathu vene rodiyamba navo bva cha dzivegedzwe firaho uone muthu nonga Mactoni ro do haseredza naye nefalanga June 16 vadozomela zori uone muthu nonga Vusane na Matsvarani hey naye rodiyamba naye ngodoralo fedzi uhone na muwa waticheresi vene vavori vafuna Mutala FM ngambiri na muya ndisadevori kamsi mapapo na chivindi nazo zingava zingangomuna fedzi uhone udivesa mukove sigidi ya ndi mukove sigidi ubva pala de khala kubvi
ndi musi ro no fhira fhano ni Makonde ha ṅwali ane a vhori u ḓo ri vhudza zwinzhi nga to ralo kha nyimbo dzine ra ḓo fara nayo nangoho o no vha hone muyani kha ri mbo ḓi muṱanganedza nga to rali ri na mbere ri pfhe zwo ri kana ngafhi na ngafhi Mukovhe Sigidi ṅwana mukala ndi khou ṱanganedza kha Meke Mushumeḓa moni kana ndi morning boat na Mastermind Master of Radio ro vuwa ṅwana mukala ai ro vuwa nga nṋe ndo vhori ndi amba ṱhakheni vhukinzi vhujabu khathihi na vhudzhelele ndi khou tamba uri muḓipfho tshikondoni khunduni na khanani Mukovhe he Mukovhe yeu ni khou ḓiphina hanefho hune na vhone na washu ndi zwa vhukuma ndi khou tamba uri fhedzi na musi ndi ḓuvha ḽa fhedzisa musi ri kha ṅwedzi wa Juni ndi state dza Juni ṅwana mukara 2020 matshelo ri khou thoma ṅwedzi muswa ṅwedzi wa Fulwana ṅwedzi une wa uri una ḓuvha ḽa mabebo kana ndi ri ḽa muphuresidenthe wa kale vho Nelson Rolihlahla Mandela ndi khou amba uri ni khou tou pendelisa ni ṅwedzi wa vhaswa nga hanefho hune na vhone ṅwana mukara Sababu mwezi wa Juni special ngela ine tena ngazesa ngandani uri Juni ni mwezi wa bava wa dola wa uri mbitu wanga ndiri no bebo kha mwezi wa Juni jambo zitoka sawa special ngandani uri mwezi wa Juni wa bava na kama mwezi wa Juni jambo ngokuito uri muri iwa mwezi wa Juni kama ndi toba kuchira kwa Juni ni kuna shimena kuchira na mgeni hapo kuchira kwa Juni liko pha fhedzi ṅwana mukala ri tshi khou amba nga une ṅwedzi wa Juni ḽora ḽi tshi swika ḓuvha ḽa hone na ḽi pembelisa hani no mani gai ni tshi khou ita mini arali kha musi ni tshi nga ri vhudza ṅwana mukala okay nṋe ndi muthu ano funa zwa zwine fimbo life utshilo ho relax na mageni na dipina na majisanga hanefho so ndo vha ndo ita majisanga ari kuvhanga hanefho ri dzule fhasi khubvi hanefho umwe ra ḓo wana kha wai rimwe zwine ri guma zwone ri ḓiphine ri takale wau ndi a kholwa zwithu zwine zwa si khou nwiwa nga vhuḓifhinduleli ṅwana mukala Mukovhe hai Mukovhe to nga ri o bva muyani mutshilisi kha ri thome ri fhire nga fhano ndi ri mudzhie Mukovhe ri vhone zwo ri zwi itisa hani ri vhone zwo ri zwi itisa hani khou ḓivha Mutala FM but for you for all Mastermind Master of Radio ndo dzula murakhudza ipfhi ngo to rado sino zwino u sino timatima mutshilisi vhone khou ṱoḓa ri doba kha vha ye kha website ya vhorina vha ri www.mutalafm.org website ya vhorina yo tshintsha vha ḓo zwimela mutshilisi uri a i tshavha .co.za yo no vha .org setsa na Facebook ndi henefho ḽene vha swika vha ri Mutala FM ngeno Twitter na Instagram zwo to ralo ndi Mutala FM YouTube channel ndi Mutala FM vha ḓo ri doba ngo to ralo fhedzi Mukovhe ro vhuya naye ono vhone muyani futhi Mukovhe nani khou ḓi ṱalutshedza ṅwana mukala okay ndo vha nga mafundo ḓo tendela fimbo ḓo babi no ndo decide uri ndi kuvhanganya majisa na vhane na twana o bridge weapons rive kona zwe zwino zwine ra zwino nga mafuma ri khou pepele ḓuvha ḽa nga mademo amajika nda twana na fura ro ndi kira sabu bad uri aranda kona pepela ḓuvha nga na vhathu vhane vha phina ndi nga ri pepela sabu liko pfela nga maanḓa nango ndi a khwira zwori zwo itwa nga nḓila vhugwemane ndi khou amba uri no vha ndi khou fara miṅwaha mingana hone ho vhudzi ngana arali ndi nga ri vhudza ṅwana mukala nda khou fara 25 years nda khou hafha 50 25 hey no lu ho kwaluwiwa ndo waluwa izwa kwambori kuti ndi ndo wa hone chingi kwa hone tunakuwa kwa hawa kwa mandari Mukovhe kha musi ni tshi nga ri sia na muledza kha vhathetshelesi ndi khou amba uri ri khou ḓivha kha ṅwedzi wa vhaswa ri khou ḓivha kha level 3 ya lockdown fhano Afrika Tshipembe ni nga vhudza mini vhathetshelesi ṅwana mukala ndi nga ri vhathetshelesi uri shomo ṅwedzi wa vhaswa ndi pfesesa uri u tea u vha ṅwedzi wo ḓibveledza muswa ende vhuḓifari ndi ṱhoḓea kha vhaswa ri tshi khou aluwa antani uri arali nga ḓivha na vhuḓifari kha rini ri a ṱangana dzi challenge dzine dza dzi khou vhea mabiti so zwi tou amba uri June 16 kana ṅwedzi wa June woṱhe ari u tshedza ṅwedzi une wa vhaswa vho riṋe ri khou aluwa kha muziki arali nga ḓisi u khou ngo ḓisa yamu arali kwa ngo zwa kama ndo vhona ukuthi mutambo wa muri u vha khou ya nṱha just to upgrade ndi ri u upgrade nga hu ndi nga tori ṅwedzi wa vhaswa ndi lockdown ndi zwone zwi amba na mutaro lockdown vhathu ri ḓo khou ḓisa dzine dza ndi vha khou tshila nga lockdown ndi so ine tsha lockdown vhathu musambo ndo khou ḓisa maṱamaṱisi aya
ya kana tsara rai mana ni na zuwa ko fara ba ni so ala sar kita ta mu uri na ko ya so liko phala nga maanḓa fhedzi eḽo fhedzisela mukovhe na musi ndi ḽavhuvhili ḽo manakanaka vha tshi shema vha ri Tuesday ḓo to nanga vho muthu muthihi ane a vho ri ni a muadimaya nga ngei nnḓa ni ri vhudze na zwo ri ndi ngani ni khou mu ṋanga ṅwana mukalaha ene na vho ri ni a muadimaya kana na vho ri ni mu vhona nga nḓila ya khwine ni ri vhudze na zwo ri ndi ngani ni tshi khou mu ṋanga muthu muthihi fhedzi okay ni khou vha nga muthu ane muṅwe ini tanda na ri vhudza uri ndi ngani no ṋanga no muthu thi zwino na musi ndi Tuesday zwino vha tshi zimba vha mbo ḓi ri ri vha ri khou chuza hanefhaḽa zwino ni chuza na muthu muthihi na uri ni a muadimaya ni ri vhudze na zwo ri ndi ngani ndi khou mu ṋanga mutana muadimaya ndi vho shango ndi miaka awumbe muadimaya nga ndani uri wo vha single parent wa muthu until now na kusa years jambo kama mtu mshuno kana roho ya kile wangu ile roho ndio siku wangu ile roho ya kuti mara ndio mnga katika kitu hizo jambo au samana huo pia sio rahisi taswali kipore kitu chote kiwaze na urimoni hizo kasa hizo tereko kile kwa kwa kile kwa sababu swanza ndio kama mama ndio vapfi vonyi be mukovhe miano be vapfi vonyi na mukovhe watu wachabungwe kezo wachabungwe sigidi ndo bva fhaḽa ndi khubvi musi ḽa urandima vha dzula khubvi musi kezo wachabungwe sigidi u bva fhaḽa ni khubvi ḽa urandima o vha ṋanga mukovhe sigidi ndi ṅwana wavho ri khomba ne muyana na musi kha vha ḓipfhi vha wantha nga maanḓa wachabungwe muthu ndi vhone kha vha faresese nga maanḓa mishumo yavho u khou i vhona ṅwana wavho nahone na riṋe ri khou ḓi amba uri hai kha vha fare nga u rara zwi a ṱoḓea hezwo ṅwana mukalaha ri a ṱoḓea nga maanḓa nahone ri khou livha tshifhinga tshaṋu mukovhe sigidi no kona u amba na riṋe na musi thiri uri wana mutare yo kono recognize uri na mutare nga mukovhe sigidi ane wa ita karera ane wa ifuna ya ndaya mana pemwe yani ndi khou pfala nga maanḓa fhedzi ndi songo ḓoropa ṅwana mukalaha farani ngo ralo khezwo vha ri ndi Mutale FM for you for all mastermind master of radio ndo dzula ne phanḓa khudza FM thetshelesi i khou ḓivha Mutale FM vhone khou ri doba kha vha hanefhaḽa kha YouTube channel vha swike vha ri Mutale FM vha ḓo ri doba ngo to ralo setari na Facebook Twitter khathihi na Instagram vha ri ndi Mutale FM ngeno vha tshi ngo davhidzana na vhori kha vha sende message hanefho thetshelesi ri ḓo athenda na ngo to ralo u hone muṅwe ane a vhori na ene u khou ṱoḓa amba muyani ene a ḓivhesa ndi mishumo ne tshivhuyu na ngoho kha ri thome ri fhire nga hafhanoni ri ye ri mudobe u vhuya fhedzi ri sa phanḓa na mbeke mushumo ro thoma ra kwaḓa ngafha ri a vhuya thi nda ya nduni ndi Mudau Malamba u thetshelesa Mutale FM radio yavho You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. ndawe nduna ndi na mastermind master of radio production manager wa Mutale FM ndi kuisa khorelo kha Afrika Tshipembe oṱhe ngo angaredza uri nga tshino tshifhinga tshi konḓo vhukuma musi ro ṱaselwa nga tshitzhili tsha coronavirus a vha tevhedzele maga oṱhe o vheiwaho nga vharangaphanḓa vha ḽino shango vha dzule mahayani naho zwi tshi khou lemela u ṱamba zwanḓa misi yoṱhe lwa sekende dza 2 nahone nga tshisibe vha si hangwe u ambara mimasiki yavho musi vha tshi ya vhathuni sa vhunga Tshivenḓa tshi tshiri tshisevheli tshi a ṱula dwadze heḽi ḽi ḓo fhira vhuḓifari kha vhu ṱhoḓei ya vhahashu Mutale FM #for you for all. kezo vha ri ndi Mutale FM for you for all mastermind master of radio ndo dzula ndi pambra khudza FM thetshelesi ndo bva zwino swika zwezwo ndi tsho basa ahone mafhungo manzhi ene a vho ri ro vha farela na mthetshelesi ahone mafhungo manzhi ene ro vha ri ro farela na musi nga ḽavhili ḽa manakanaka ḽavhili ene ḽa vho ri ḽo dzengelwa nga maanḓa fhedzi mthetshelesi vha ḓo dzumela zwo ri ro vha ro tea ro fara nyambedzano na Miss South Africa wa vhoriṋe kana ndi ri Miss South Africa to be ene a vho ri u ḓivhea sa Shudufhadzo Abigail Musida vha ḓo dzumela zwo ri o vha ṱhonidza
mafhungo dzivhegeni dza muraho Black Twitter yo vha inaye vha tshi khou ḓi amba zwori o unfollowa vhathu vhane vha vhori ndi vhathu vha 10,000 plus kana ndi 10,000 na uya nṱha. Fhedzi mafhungo nayo ri nga si tou dzhenela ngo tou ralo ngori a ri na vhuṱanzi nao, zwino ro vha ro fanela ro amba naye ṋamusi. Fhedzi ene muṋe ro ri tshi mufounela a ri vhudza zwori hei o fara na zwine a vha khazwo zwenezwo a nga si ḓo kona u amba na riṋe kha ḓuvha ḽa ṋamusi zwenezwo kha ri tou postpona interview yawe na zwino ri ita ngo ralo. Fhedzi hezwo zwi imbi zwori khamusi vhathu tshirisi vha vha siho kana vhathu vhane vha vhori ri nga amba navho vha siho sa vhunga ro zwi amba u hone o no ḓo vhuya sa mishumo nṋe Tshivhuyu ro ḓi amba uri ri ḓo vhuya naye na zwino ro no vha naye muyani ndafhanoni ndi mishumo nṋe Tshivhuyu ndi u bva fhalani kha ḽa Tshilamba. Hoyunoni ndi a muḓivhesesa, hoyunoni hafani na hoyu wa Sigidi uri vha ri khou amba naye zwino ndi amba uri he mishumo ni ri mini na ṱhama yanga u vuwa na u ima vhuya ḓamuna vha sala mbeteni begi makomiere mani ndi khou tambura ṋamusi ri mbo ḓi tou ri ṋambe ri tou swika ri ṋambe ri tou amba nga tsha vhukoma ngori zwa sa ralo si nga si ḓivhe zwa ḓivhelekana ṅwana mukala ni khou ḓipfisa ni ṅwana mukala zwi khou bvala nga maanḓa mishumo nṋe Tshivhuyu ndi amba uri musi ri tshi amba nga mishumo nṋe Tshivhuyu ndi ni ḓivhe na mafhungo a mabindu ni muthu wa wane vhori ni a phanḓa ndo guma ni tshi khou ḓivha mafhungo a dzikhuhu arali ndi khou humbula zwavhuḓi ni khou ḓivha khaho na mishumo dzi khou vula dzi ḓo vha dzi khou rengisiswa nga vhugai na mishumo ndi amba uri ḓo vhudza vhathu tshilesi na mishumo ni ḓo ri fha information dzo no vula ni songo vhelela muhasho ḓo dzhena khaḽo ni songo na vhelela na luthihi mishumo nṋe Tshivhuyu. Fhedzi a ri ḓo amba ma mishumo ṋamusi ndi ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa ṅwedzi wa Juni kana ṅwedzi wa Fulwi ndi khou amba uri ndi state dza Juni 2020 kana ndi ri ḓuvha ḽa Furaru ṅwedzi u khou ḓivha wa Fulwi girimbili fumbili ri khou ḓivha kha ṅwedzi wa vhaswa a ri thu fhedza ri khou ḓivha kha ṅwedzi wa vhaswa. Ni humbula mini musi ri tshi amba nga June 16 na mishumo liko phala ndiko phala. Fhedzi mishumo ri khou ḓivha kha level 3 ya lockdown fhano kha vunḓu ḽashu kana ndi ri fhano kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ri khou ḓi eletshedza uri ri ambare mimask hune ra tshimbila hone hoṱhe hune ra ya hone. Ri khou ḓi eletshedza uri ri sanitize u ṱamba zwanḓa nga tshisibe nahone lwa sekende dza 2 kana ndi ri 20 seconds. Ndi nga vhudza mini vhathu vhane vha vhori a vha tshena ndavha na lockdown kana a vha tshena ndavha na vhulwadze ha coronavirus nga na mukala mishumo ungari mishumo nṋe Tshivhuyu a ri tshe naye kha ri mutavhene ngo tou rada musiri si tshi khou ḓivha Mutale FM bari for you bari for all mastermind master of radio ho khou ḓivha nṋe uno ndo dzula murahu dza ipfhi ndi bvo zwino swika zwezwo ndi tshi basa muthu tshiresi ndi khou tamba uri vhona u khou ḓiphina nga maanḓesesa hanefho vha dzula hone sina ndo vhori vha gai vha nanyiwa gai. Fhedzi ro vhuya naye mishumo nṋe Tshivhuyu o vhono suvha ro vhuya naye mishumo nṋe Tshivhuyu ni khou ḓivha hone musi ndi hone muyana afho ndi khou manga zwo khou itela ḓuvha dzi network ṅwana mukala ndi ḓo ri farela ḓuvha dzi network dza hanefha kha shoni. Fhedzi ri vha ri tshi khou ḓi amba ṅwana mukala ri khou ḓivha kha level 3 ya lockdown ndi hanefha ḽane ri khou ḓi lavhelela uri ri ṱambe zwanḓa nga tshisibe nahone lwa sekende dza 2 u ambara mimaski musi ri tshi ya vhathuni. Ndi nga vhudza mini vhathu vhane vha vhori a vha tshena ndavha na mafhungo a vhulwadze ha coronavirus kana lockdown ṅwana mukala? Nṋe ndi nga vha vhudza uri vhathu songo dzhia u vhafhasi ngo vha songo vhulaya vho dangerous vha khou bviwa tshivhalo ḓivha na ḓuvha tshi khou goya a tshi khou ta ndi khou ni pfhesesa ri ambare mask hoṱhe ri na liko phala mishumo liko phala nga maanḓa uri vhathu vha tshi amba na vhoṱhe ri kha ḓivha funo uri vha vhe na mafhungo
liko pfala nga maanḓa mishumo na tshivhuyo fhedzi ahuna zwiṅwe mishumo anga vha riṋe ri nga ḓi tou ri ro livhiwa nga maanḓa no kona u fara nyambedzano na riṋe nahone musi kudzanu dzi tshi vula ni songo vhelela ḓisani information riṋe ri ḓo sevhela tshitshavha mishumo na tshivhuyo. Nṋe ndi khou lwa maanḓa mutale feme ndi khou rita vhathu ndi khou rita mo Facebook kha ri fara ndo ralo zwa ku vula ndi vha dzena to khasoni hu sina na mini mishumo na tshivhuyo kha musi ndi ri ṱuṅwa na mukala namusi ndi ḽavhuvhili mani namusi ndi ḽavhuvhili ndi hanefho ḽe nda vha mbo ḓi ri Tuesday ḓo tou ṋanga vho muthu muthihi ane a vha uri ni ya mu adima iṅwe na mukala ni ri vhudza uri hone ndi ngani ni tshi khou mu ṋanga namusi ndi ḽavhuvhili Tuesday ḓo tou ṋanga muthu muthihi ane na vha uri ni nga mu ṋanga ni ri vhudza uri ndi ngani ni tshi khou mu ṋanga. Okay, nṋe ndi khou tou ṋanga ḽitati na riṋe hola munna on ṱuṱuwedza badi na fhedzi kha mabindu manzhi kha vhathu o na muhumbulo wavhuḓi nga maanḓa na zwine kha ḓisela phanḓa ndi khou guda khayo na riṋe vhathu kha ri sapote kha zwina khezwo vha ḓo dzumbula zwo ri mushaḓu na riṋe u dovha hafhu a vha muṅwe wa mushumisani hanefho kha Mutale FM vha ri for you for all ndi hola munna musekene wa vhurasta u funiwa nga Raskhang o ṋangiwa nga mushumo u na riṋe fhedzi ai mushumo u na riṋe kana ndi ri mishumo na tshivhuyu ri khou livhuwa nga maanḓa no kona u vha na riṋe thiri nṋe khou livhuwa mutale for you for all ro livhuwa nga maanḓa mishumo na tshivhuyu khazwo muthu tshilesa zwi pfara vha ri khou amba nene mishumo na tshivhuyu ndi u bva hanefhaḽa kha ḽa Tshilamba a tshi khou ḓi amba zwo ralo uri u khou funa nga maanḓa khasho nahone ndi zwavhuḓi nga maanḓa ri a zwi funa ri a zwi khoḓa zwe muthu tshilesi ri khou funa ri a zwi khoḓa fhedzi muthu tshilesi vha songo hangwa uri namusi ndi ḓuvha ḽa fhedza matshelo u ḓo vha khou ḓivhadzwa Miss South Africa wa plus size ane a ḓo vha uri ḓo vha khwinye kha vhoṱhe hanefhaḽa ndi yone u hone makhadzi wa vhana no ḓivhesa Mpho Gift Matodzi ane ya vha uri u khou ḓivha kha vhuimo thoma zwi ḓa kha mafhungo a dzi vouthu nahone ri khou ṱuṱuwedza uri vhathu isani phanḓa na mu vothela makhadzi wa vhana a mbo ḓi wina a vhuye natsho tshiphuga tsha vha Miss South Africa wa plus size nga u tou ralo u wana mafhungo nga vhuḓalo yane kha vhudavhidzani hawe ha lubilo lwa muyala ndi Facebook khathihi na Twitter na Instagram ni swike ni ri Mpho Gift Matodzi hu na link henefhaḽa ḓo muwana nga u tou ralo mutshilisi hu sina na mini hu sina u timatima zwinzhi kha ri zwi ambese musi ḓuvha ḽawe tsha muthetshelesi u isa phanḓa na mafhungo ane a vha uri ndi u ṱamba zwanḓa u ambara mimaski musi ri tshi ya vhathuni kha ri zwi faresese nga u tou ralo ngori vha nga zwi humbula namusi ri kha ḓuvha ḽine nda vha uri ndi ḽa vhufuṱa hei na 94 ri tshi kha lockdown fhano kha kha shango ḽa Afrika Tshipembe nga u tou ralo mutshikhelesi fhedzi ayo ndi yayo yo vha mbeke mushumo ine nda vha fara yone namusi mutshikhelesi nga ḽavhili ḽa manakanaka #Tuesday ri khou chuza na ine uri ri funa ene mutshikhelesi ri khou vha sia nga luimbo ri khou bva kha khakhathi ndi muredeleli a ri nga tshiṱeki kha vha sa ri tshi ḓiphina nga luimbo rune mutshikhelesi ri ṱangane matshelo a thiri nda ya nduna ndo enda Batanga Ebola, batanga HIV, swazino di corona, botomanga malari, batanga kolera, batanga Ebola, batanga HIV, swazino di corona, rido Ferrarote. Rasatanya rido Ferrarote Vanya rifeza rote Rasatsika rido Ferrarote Votoma vachiri vegetaru Vadava panga dzimwe vegembi Ndiri votoma vachiri vegetaru Vadava panga dzimwe vegembi Ngachiteki Dovya ya bakoro Ngachiteki Dovya ya bakoro Ngachiteki Oh dovya ya bakoro Dovya ya bakoro Dovya ya bakoro Ngachiteki Dovya ya bakoro Ngachiteki Oh dovya ya bakoro Dovya ya bakoro Oriri otorerea Wado wa beru melisinga
ya vakolombo. Nduya ya vakolombo. Ngachiteki, ngachiteki. Nduya ya vakolombo. Ngachiteki, ngachiteki. Nduya ya vakolombo. Ngachiteki, ngachiteki. Oh, nduya ya vakolombo. Nduya ya vakolombo. Votoma vachi vegetaru. Vada vapanga dzimwe vege mbiri. Iri votoma vachiri vegetaru. Vada vapanga dzimwe vege mbiri. Izvi zvitu zvidofera lini? Ngachiteki, ngachiteki. Nduya ya vakolombo. Ngachiteki, ngachiteki. Nduya ya vakolombo. Ngachiteki, ngachiteki. Oh, nduya ya vakolombo. Nduya ya vakolombo. One wari vasundi. Mutakaro washuva panga. Ndiri one wari zvizondi. Ngori mutakaro washuva panga. Ngachiteki, ngachiteki. Nduya ya vakolombo. Ngachiteki, ngachiteki. Nduya ya vakolombo. Ngachiteki, ngachiteki. Oh, nduya ya vakolombo. Nduya ya vakolombo.